بدين قرآن لا مجي ناوي أشرفه تقريبا 38 بري جورچو هره وليري كار بريدة تاقرتني يعني تكي سويتي كي نكري القرشة كي صادجة كي جبوي كاره أما البرجي مجبورة كي كاره كي شخوب كن يعني أما كاره كي نكم نكرش يلاخ دوام كن يعني أوه تشتكي جي بيوا تنايا يعني السيدة عمبارغو سر قامبي يعني شرمكي مزنه جبوي كردا يرو يعني اگر طرف اینکی سال نکادا عمبارگو سرمه یا معنی که دایی که بگوت اولا دبه لفقش کرد طرف کردارا افشار مکی پر مزنه یعنی هیزه کی کردینی را به خلق کرد عمبارگو دسره او عمبارگو جیش کردارا تفیده کی ویتنه ساده فیده ویش دولت ترکاره هیا يعني خارج دجبري ما في وقت فايدة ويجي كيرا تنايا يعني ام خازن في امبارجو سما رابع ويعني از بقول جي تركيا هات براج برجتنا تركات برانكا بدها الاغلاطم قرتلي كاتم حبسي يعني ما معناه كي داكي ما تقول نياري منه ما تقرن فقط اف كرد كمالوش طرف كردارا تقرتنا بيا براسي تشتكي برقرانه يعني هلا هيزا كي بيجي از بسياري كردام سرخبونا كردا تخازم ورابع هين كي كردا بكره في الشرمه كي مزنه تقريبا اف دايرو بري درخصنا محكمه محكمه دا برياره بردانه وانغاتيه يعني التليفون كرن قوتن اوي مسيرو بري باشي بردن و دا دوزدارو قديه يعني اف قردوان كيفيه تشتكيتنا تقريبا القرى يا صوانجي تشتكيتنا اجر يعني دسبيكا عبارة قد حتاني إنسان نقرتني أجل قرا يا ساما سوج بيان إنسان پر جذاب ده وفعل قرا يا ساما جي سوجتنا سادة جا كيفية يعني قرتنا وان كيفية السر قابا مغمورة ك إنسان مقدور به أوه يعني قرا يا ساما جي يا سوجي بين بيت كان قانون وان ده جي قرتنا وان إنسان أتنا شي محكمة بخبر ده هما درا وستاندنه يعني دوی دمیدا لباکور جیم تفزانه شوپین گرتن هیا گنجه دگرن خباتکارا دگرن سیاست مدارا دگرن او يعني معناه كي الدنيا فقط نظام يعني وانا يعني جيبوتشي وانا جهر على دبك قلتنا جيجي مغموري جي جريداي وامبا يعني او التركي يعني الكردي باكور قلتنا سريسانا فرست وانا جي البرانكا كان يعني هالعالده وانا كا تيكل يوم بين كارانه و يعني سيدة مقاب عمبارغو صاد جاب بكيري تركاتي لغورا دخازا دولة تركيا جوان بيبا بكيري تكردا كيناي هر كردي ري زراره تاريخي كردا دا بلن حتى يرو يعني دو وقتا ميري بوغتا دا جي ايك بهمبري الكردا الهمبري قومي خانة اكرنا سوناوان بلي بو الاسانة درسيمي دا جي عيني بو يعني كردي ورا بيرو باش زانبن اگر تيكشونا PKK خودتنه PKK بسر كبه اگر گورا وان يعني گورا او تودگرن الدولة التركارة PKK تيكارا تيكشونا وانجي يعني تيكشونا PKK تيكشونا همو كردايا يعني بيناك كي بدم لبعرا راش الا كردا تعمل لكرن يعني وانا كردي باشور جدين ريبه بريق قدا بيجي دين يعني آلا كردا قبول نكره ساده جاش جو PKK لنا هر كردي راجي عيننا يعني إيرو أجال سرما أو عمبارجو وأو ظروف زعمتي تمش عندنا أجال تكبو تكشورا مهار أو عيني تشتتين سرما وبين سروانجي يعني وانا جماعة شيء ترزانا ناس كردا كي جندي ما بيفهمتكم أما أو دولتك أمي آزاد كان دولتك أمي بريفا بن أو ما فهمنا كان يعني تكشونا PKK تكشونا همو كردايا نوام محمایا باش نوام تونجا خربت و کچا ما اول چند سال حولیت خوینت خواندن آخا خلاص کریا ولوید شول دیگه اول هاتیا سردان ما زوری هات چوا هاتیا گرتن ام نزانی چه سر چوبت ام نو نزانی کیده بت ام نزانی یعنی اف عدالتها يعني نابت افتشتها نه عدالتها
یعنی انسانش بخواه شل بکش، بخواه کده بکش، بخواه ویدی بکش مجبوری وقتش تا آنها بکه بگرتن یعنی بجا نه عدالتا به خواهی کرن و به اثبات کردن کده ام بزانین نه اما وندا بود یعنی نافدی پیودانت فلانه بوانه هر کس زاند یعنی بلکه صدان هول ویده دا زاند غربت ویده شولت که به شول خواه چه ویده هاتیه گرتن یعنی ام نزانید چه سر چو ام نزانید یعنی گلک به خواه کردن گلک به دیتن گلک به اویدی کردن بلا کس تشتی زیده جره نبیجن هر کس زانل کده شخوله چوانه او خواج زانل نو جره گوتیا کده شخولی و تشتها لازمه بخواه کرد یعنی انسانک به سردان بچت بگرتن 10 ساله 7 ساله 8 ساله الوده داد شخوله یعنی بگرتن گلک هم هر کس بزاند herkes bizanet. Eva hatiye 23 roja agahiyê me jê nîne. Çi jê hat bi çawa çêbî ve ne agadariye, ne dîtinê, ne telefonek, ne tiştek. Lazım me tiştî jê bizaniya. Yani ne insanek bineşkû ve hatiye vedî. İnsan ew insanê hatiye girtiye Xuda û insan zanî şere hatiye serdanê hatiye ziviriye hatiye vedî ser bê ser karê xwe. Yani vakar roja 23 roja ma agahiyê nedet malbata wa. Ma agahiyê nedet mal insanekê wa. Bizanet çi jê hatiye çi ser çoyel kû de çawane. Yani Xuda ew jê zanî bêsûce, Xuda ev jê zanî bêsûce, Xuda herkes jê zanî bêsûce. Çim gonê yani hatiye bi çi ser karê xwe cardî. Yani ne tenê dergê hatiye vedî kirin filana bêvana. Evel Erebê de hatiye çavedî ew پنج انسانن بسوجی بگو نه انسان گمو بگید مو انسان کون دبو و همه بچت به فلان و به بیوان حق روش یعنی مو جاب نده مال باتوی تمام جاب بده مال باتوی بجا اویاتا نه آتش کیوا هاتیه کیوا چه چاوانه قطعی نکاره بیجه بجا فتشته هانه یعنی انسان بسوجی بگو نه یعنی مو انسانی که خواندوان مو نکاره ولی همه بسیشون بکد یعنی گله که افتشته ها نبیو یعنی هم هیوید که ویتشته یعنی به آگادار کرن نه همه به واندا کرن